Tubaye ikaze kuri The Voice Live. Nanone uyu ni umwanya wa ruhago yacu nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Ildefonse. Reka mbere na mbere mbashimire mwebwe tubana umunsi ku wundi mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, kandi ngushimira wowe wakanze subscribe, kandi ngushishikariza gukanda subscribe wowe utarakanda subscribe. Uyu munsi ndagira ngo tuze kwibanda ku ikipe y'Amavubi, ndetse turi buze kugaruka no ku musaruro w'ahazaza h'ikipe, ibyaranze umwero wa Rayon Sport i Nyanza. Reka tuze gutangira mu kanya gato cyane. Ani Elija yakuwe mu mwero w'Amavubi inkubagaho. Rutahizamu wa Bugesera FC Umunyanigeriya Ani Elija yakuwe mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi kugira ngo abanze gushakirwa ibyangombwa byo kuba yakinira u Rwanda. Elija ni umwe mu bakinnyi bari bitabiriye umwiherero w'ikipe y'igihugu mu gitondo cyo kuri wa 20 Gicurasi umwaka 2024, aho Amavubi agiye kwitegura imikino ibiri ya Benin na Lesotho mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Uyu rutahizamu w'Umunyanigeriya hamwe n'abandi bakinnyi bose bahise berekeza mu karere ka Bugesera, aho bagomba kubana mu gihe bategura imikino yombi gushaka itike yo kujya gukina igikombe cy'isi cya 2026. Gusa nyuma y'igihe gito Ani Elija yakuwe mu mwiherero kugira ngo abanze gushakirwa ibyangombwa bizatuma akinira ikipe y'u Rwanda, dore ko yaramaze umwaka umwe gusa akina shampiyona. Uyu mukinnyi ntiyari yatangajwe ku rutonde rw'abahamagawe n'umutoza Frank, ariko ku giti cye abwirwa ko azitabira umwiherero. Amakuru ahari ni uko Ferwafa yabajije ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Nigeria niba hari ikipe y'igihugu cyabo yakiniye, ibwirwa ko ntayo, ndetse kuri ubu itegereje ko FIFA yamwemeza nk'umukinnyi wakinira u Rwanda ubundi agasubira mu mwiherero. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryagize amakenga ko ibya Elija byaba nk'ibyabaye kuri Ndikumana Dani wahamagawe muri Kamena 2023 bikarangira adakiniye u Rwanda, ndetse n'uyu munsi akaba akinira APR FC nk'umunyamahanga. Ani Elija yasoje umwaka w'imikino wa shampiyona y'u Rwanda anganya na Victor Mbaoma wa APR FC ibitego 15, byatumye ari bo bari kwisonga mu gutsinda ibitego byinshi. U Rwanda ruri kwitegura imikino y'umunsi wa gatatu n'uwa kane yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, aho Amavubi azasura Benin na Lesotho muri Kamena uyu mwaka. Nyuma y'imikino ibiri yakinwe mu Gushyingo, u Rwanda ruyoboye itsinda C n'amanota 4, Afurika y'Epfo ikurikiraho n'amanota 3, Nigeria, Zimbabwe na Benin zifite 2, naho Lesotho ikaza ku mwanya wa nyuma n'inota 1. Reka dusoreze ku musaruro muke n'ahazaza h'ikipe ibyaranze umwerero wa Rayon Sport i Nyanza. Mu mpera z'icyumweru tariki ya 18 n'iya 19 Gicurasi, ikipe Rayon Sport yakoreye umwiherero mu karere ka Nyanza, aho yateguye ku bufatanye n'uruganda rwa Skol ruyitera inkunga kugira ngo hasuzumwe uko umwaka w'imikino wa 2023-2024 wagenze.
hanatekerezwa ku buryo hategurwa umwaka wa 2024-2025. Uyu mwiherero w'iminsi ibiri wari witabiriwe n'abagize komite nyobozi, komite ngenzuzi, komite nkemurampaka n'umuyobozi uhagarariye buri fan club. Wabanjirijwe na siporo yitabiriwe n'abo bose kwa gatandatu mu gitondo. Wabaye mu gihe kuri uwo munsi wa mbere fan club ya Match Generation yatangaje ko itawitabiriye kubera ko ibona atari cyo gihe cyo gutegura umwiherero, ahubwo hari hakwiye gutegurwa inteko rusange kuko nta mwanzuro wawufatirwamo. Ibyo byongereyeho kandi umwuka umaze iminsi muri iyi kipe nyuma yo kugira umusaruro utari mwiza mu mwaka w'imikino ushize, aho ikipe y'abagabo yabuze igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro. Muri uyu mwiherero abawitabiriye baganiriye ku musaruro mubi Rayon Sport yagize mu bagabo. Ubuyobozi bwayo bugaragaza ko watewe n'impamvu zitunguranye z'igenda ry'abakinnyi nka Rwatubyaye Abdul, Joachim Ojera na Ruvumbu Eritier mu mwaka w'imikino hagati, kandi aribwo amarushanwa yarageze ahakomeye. Hagaragajwe kandi ko ikipe igiye kunoza uburyo iguramo abakinnyi ndetse bagiye gutoranwa n'abakinnyi beza bakiri bato bazashirwaho mu myaka iri imbere. Bamwe mu bawitabiriye bavuze ko n'ingingo ijyanye n'amatora yitegurwa muri uyu muryango yakomojweho. Perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel avuga ko niba bo nk'abanyamuryango babona hari ibyo yakoreye ikipe bazamwamamaza cyangwa bagashaka undi wamusimbura. Ibindi byagarutsweho ni ukurebera hamwe imikoranire y'ikipe n'uruganda rwa Skol mu myaka 10 impande zombi zimaze zikorana n'uburyo yarushaho gutera imbere. Abafana ba Rayon Sport bakarushaho kunywa ibinyobwa byarwo narwo rukagira uruhare rwisumbuye mu kubaka ikipe ikomeye. Ubwo hasozwaga umwiherero ku cyumweru tariki 19 Gicurasi, Rayon Sport ku bufatanye na Skol basuye mu Rukari bahemba abakinnyi bitwaye neza muri Mata no mu mwaka w'imikino ushize mu bagabo n'abagore, ndetse basura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Nyanza. Abitabiriye umwiherero wa Rayon Sport babanje guhurira muri Sport kuwa gatandatu mu gitondo. Abagize Rayon Sport barebeye hamwe uko umwaka w'imikino ushize wagenze n'icyakorwa ngo ikipe yitware neza ku mwaka w'imikino utaha. Uruganda rwa Skol rwasabye abakunzi ba Rayon Sport kurushaho kwitabira ibicuruzwa byayo, narwo rukagira uruhare mu kubaka ikipe ikomeye. Tuyishime Karim ushinzwe ibikorwa muri Skol Breweries Limited, perezida wa Rayon Sport Uwayezu Fidel ari kumwe na Emmanuel Laumoni ushinzwe ubucuruzi muri Skol. Skol imaze imyaka 10 ari umufatanyabikorwa mukuru wa Rayon Sport. Emmanuel Laumoni ushinzwe ubucuruzi muri Skol ashikiriza Mukandayisenga Janine Kaboyi igihembo cy'umukinnyi w'umwaka mu bagore. Rayon Sport yasoje umwiherero yakoreye i Nyanza isura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Rayon Sport na Skol basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza
unamira inzirakarengane z'abatutsi zihashinguye. Naha dusoreje ruhago yacu nakagaruka kuri The Voice Live.